Izakhamizi zase-Chicken Farm esicemeni uBlock B zikaseleke emgwaqeni namuhla ekuseni lapho-ke beziyobhikishela khona ugesi osekuphele isikhathi eside ucishile. Nokuyilapho-ke zithi khona izethembiso zeminyaka ezingafezekanga yizona-ke sezibanga ukukhungatheka komphakathi. Basola-ke ikhansela labo ngokwehluleka ukuxoxisana nezakhamizi okanye-ke ehlinzeke incazelo ecacile emayelana nemizamo ekhona yokubuyiswa kukagesi okungenayihibe. Kanti-ke ngaphezu kwalokho lo mphakathi uthi-ke ufuna izakhamizi noma ngathi-ke izikhathi eziqondile zokuthi izolungiswa nini le nkinga. Waphinde-ke wafunga wagomela ukuthi ngeke luphonse ithawula zingakaphendulwa iy'mfuno zawo. Abahlali base-Chicken Farm bavale mba indlela beqhankqalazela umbane kunye nezinye iinkonzo ezingundoqo nabathi sele kuyiminyaka bengaxhamli kuzo. Kwathiwa imali ingenile ugesi uyaqhubeka beza barinambara balungisa kahle bayenza i-layout. Okay, sithe sisalindile bathi i-layout yabheda babuya again bayenza another layout ye-Eskom. Abanye abantu bebariblokiwe babacounte out bathi baku-wetland, so okay siya-understanda lokho, so sobona ukuthi senza kanjani. Then ugesi uyahlala barinambara again, so after amanamba bathi ugesi uyangena, so bathulile manje mabafonelwa last bathi i-City of Johannesburg ayibhadalanga ama-consultant lawa ayenza i-layout. So ngiyamangala kanjani because imali iphumile and into enza ukuthi size emgaqweni kahle kahle ukuthi imali kwathiwa iphumile. Ababahlali bakwakhala ngoceba walangenqe besithi akazithathele ngqalelo imfuno kunye nezikhalo zabo. Sistrike from ngo-3 makuzovela ngo-9 macathu uzothi usigadile wase abantu bakho ini uzosinceda uvela ngo-9 shiya ingubo singazendlulanga makuvela gezile. Kubonakala ukuthi ini akahloniphi nokumele ajahele inkinga zethu ujahele ibhafu kuqala ngoba yena ugezi ebhavini namanzi ashisayo thina kubele simase okokuqala ikhandlela yadura 6 rand okwesithu iparafini 35 rand 1 liter nginabantwana abayi5 endlini i1 liter izosenzana umkhukhu mncane asinandaba ngaze sithendela kodwa into esidingayo ugesi. If besasebenzisa ibox lethu leli lezinyokanyoko ngoba sikho la namhlanje. Koqala la shiswa yibo kakhanda imolo bathi hayi nini wathi futhi umnikazi wemolo uma umede wathi yena ngokwakhe I will help my neighbors. Uthi mawancedile ama neighbors lama neighbor wangapha ane kanti futhi confuse nyokanyoko imolo la kuyakha ngaye uyakhe ngumshikashika until Eskom azamcimela ugesi. Xa kungoku lamalungu asekuhlaleni athi afuna ukunikwa ixesha elichanekileyo lokuba bafakelwa nini na umbane bekwafunga ngokuqhubeka nokuqhankqalaza. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eDlamini.